watukufanza ngartsa usamaha ukae video ikupeha yabo nyondo ikawo mkawuri dunga garudira ndise programme ya hatu ya hele da la Tropique FM la station du soleil ili riunganye ne makalma ikawo riandisa samaha ngartsa hao wangalizi abrego shoba shina mina madame Ben Swahib alfamze mbaba comme actualité mwana Mabadruddin di Kopla Andim Fouadi wa Tropique FM Andim Boutou Tropique FM Amadam Ahmed Dikero Paris grand notable Abdallah Ali Najim grand notable Ali Mbaye grand notable Abdoulaye Maisha Mama Ilma Paris Tina Madaswali Rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kozi jo hujaz jo kasirini ko jo tataya sojo kadhair ze micro za Tropique FM gazi pepe yao madambili le zahanto mpago wa hatunu na ribomla gori zambe emabeya handani dohoni saukaya ndizo fatuhu mwana wa Colonel Azali Asman rais wa daula conseil privé ikao garjo mheshimu kaja swali juma mjini Zaju yode madeya handani ya rihansiba madeya bili ngarjo rongoza ema opoza wa jihunda wabonze ruwauni sezo kauni zo sisi rifikiriu haruma upezo wa matso hatu ne mala kiago doa faliki emba katinda anu ayo ngabo ana diver fatuhu hurambua ukaya kutina wanru zahaju lambu fatuhu garubeshela marhaba conseil privé wa mwa daula holiongoshwe matangazo ya daula Tropique FM kujafanya mvuu wafanya ze forces za hao bandia rihwambia kwa mdu sikubali hunjia mjini avec les armes chanjia hefaswa njia he strategia hao haukaya kabati yeserse kwa wati wandu kangwa miliki wezi ya Colonel Azali Asman neserse wazahaju kwati wenji wa washash ye strategia hao rangu wa mfumo rakanuo washindi ya complètement owandu ikao wapuaru male jiji jituko fulata haju bandhi ya wandu wa ume hau washe ikao kwa tuo na siasa njema na mwendo mwema wahensi haule bavu hau wa milki wa mji wa mji mtukufu wa zahaju waonesa usiku wa jana hukaya ndizo fatuhuka na ujua swali ejuma wakama indéterminé zihisa yode mada ya rihansibanu e abili yo représenter ya urongoze ma opposition amenge mwana nyas fatu conseil privé wa Colonel Azali Asman rehu shukuria rehu beshela marhaba rudi rweshele zizie ruhambia ukaya consequence ne uono enzia ngoono enzia yafanyishia ngoono emahala kao do aladhimu udorambu uka ngawe na wena wandu ikao kwa tina raha zebi swara monti yesiasa jimla ya heserse ya hambu ngiyombi yesiasa jimla ya hensi nelejera ngiyombi omwendo ikao de ezinu yendao haruma lejera la hambu banvi ya miji na banvi ya wanadamu wenji kwa tukubali ze dalilu ndezila hukaya uzilwa katu kujanjia zahaju juma wa swali ejuma wa bua wa mshinzi wa mahadisi wa siasa wa rajisa siasa Colonel Azali Asman huono hurambua zemaraba zatu na sina wendo do wambia ka riufereshe anada watu fanye force ramba nganzo mjie mjini jau msana na we unatola albadr siasa ketubidi ki haruma mji mzima okay ezi ya Colonel Azali Asmani mwananyas fatuhum tukufu ngiyo mtuje ngiyo mituje ya hambu wa harume kapitali ya hatu sijo sbuti nambe buwanru ikaonga mrangalia unampartaje mission cause jo kasirini cause jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao tihazi hauhusi shiwari hauhadile jo sbuti labe nambe ngabo
direction mongo mirandaru na ya zilo mjini Mitsuje wala kula hali monti eba wanru kango wano mjini Zahaju engwa fanyao haurajisi siasa hangwa menyao ngabo wanru nyoru mrangalia obanu milkiwe yezi ya Colonel Azal Asman ngabo hata mawaziri hata madirekteri wafikiriu kaya 2024 kena huja sei nam burdan wa salama sei 2024 ija shawakansi bandi warajisiwa yezi wanikiwa yezi wakati atapanda 5 rangu 2016 watafada wasterei wadiwa zo wananyao wakanaonao wasia za saya makalima ya saya rjo huonesa mwananya sifatu conseil privé wa Colonel Azal Asman asina mwananya somba ulietna mondo ha uimana somisiwa ni mbaba na mzaze yenda haruma zensi za Maroko ya hundana na bourse ikawe bourse ya itoa respect mon general Salim hazito wa hambu banu zinji hende hasomo wakahangaliwa ni mbaba na mzazi hatimizi haja hako sante militeri habala grade ya uliotna ija wakati wa covid ila mjue za mhunda ukahare mwasinzanu mbili ni shefu wa hahe hatombe dans le coma hasuspande wa hazini yaki sharia sha militaire ka suspende wa hazini babiri 6 mois ngebidiwe mruwere jezo hazini yani kiwazi haki zake bahinge na mahamili ya mwananyasi lieutenant mondoha simba hazi si hurejezwa hazini si mshahara ito mkini keo wananya waluo Zahaju ngwao nao hizo sababu hizo mkini ha katujo ufanya hazi ya ukaya ani wamru mokonge na numero particulier ya yae ngefigiriwa harume daula ya bwaini idara na wise c'était médecin hajojo ufanya hazi harume idara shakana ujwa urengwa ni privé ni mbabanu katujo urengwa haukaya decision ngezo ila wana na serikali wamna paragraph na tokanza noni seka badi ijo mkine kamingoni maze giriaji monti ngabo falsafa ya siasa ukale weinu wanru kaungo kwafanyo hazi kwa tufanye hazi ifwa wadiwa zona nyawa kanao na wakaonda mbio Wazahaju labda mimi ngabo njezo zahangu mimi na ndeuka jerilo na eziri unaona rigwa mandizo ngaranza o General Salim mahakume ya sutini wa mshahara na bunga sina hezi armalejera watukufu sisi hamba zinji si humambia niba onekangaribu wao si hamba kozi jo hujaz jo kasirini kozi jo tsataya soja kadhahir ze mikroza Tropic FM ngazi pepe yao wala wandu bafatuhu conseil privé mwana wahemu wa daula fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Ghazali wala wandu ikao ngo washashi hurambu wakaharumjwa Zahaju wandu washashi kuja swale juma bali hata wao kwa jasubuti wendo jumani kwa jenda ho jumani jana wabalia uponzo strategy ngo ni sawa hukaya fatuha kana hazi za hahe yo demana hati cha unarambilaneze kweli mnomewa wailiwa raru shanga mjimiliki uzezi za hanyi nizembaza hanyi mkana nyagwa na nyanyi mwende mbio na nyao eza hanyu zikiri muadiwaza abo siasa ngumu yenyo yo mbili mdiwazo mchi
mdiwa zabafu yokiri wandu wabinyila na siasa yokiri ya wewe siasa serse ya zahaju ya hema dhamana ikawa ngari waheshimu wanomewa zahaju la hambu wamenyao wamenye wao wananyao wakansaba ngasibano tayar ngari hurasmishao rimrasmishe ye mwana wa hemu waheda ula ikawa habali ya siasa nyume ngonzo ya kitenge haruma lejera rihuambia kaya zahaju kusina wanu zeda lilunde zila rudi rihure mercier rihuambie hukaya ngari hutosao zijudi wafanya na do mreje ibingoni waishia zila rahamba hukaya utsinjie mjini haigozi shamvu haufanyilwa jao urudi uamini ukazaju kutsina wanu ngo washashi utikubali uhadala mwana nyasu fatuhu wanyu nyinyi mwambiao fatuhu ya muaminiuni hawiye daula ya muaminiuni mnomeni na mdoambeze kweli na mdaeza hele bavu na mdaeza heo mji na mdaeza heo wana nyanyi watokuzizozi haki za hao watola mwazini imanu yude heli shezanyu ngasikiriu mal asasi mkanti haba ngabo hinri 2024 ito yari holo 2024 yari holo ngawanu kwa fikiri ka 2024 kana huja ujo huja nikahaja ngabanzo wafanywa hazi ya saya zero yabo tizaju bahi demidion tipia wambao sisi serse ngenyao mwana maswaba wa Uthmani tosana salam 2024 ija bandi abo gamutajiomba wandu wanadamu mba wajua mvotini nganyishurika mjo votewa eizo mafanya ndazi tosa na salamu do za hanyu nyanduka gabnwe matangazo ya Daula Tropic FM yabo ngarizao harume mada ya hana raihan sibanu ndizo fatuhu kajabuli wa njia mjini za juu vahe rimika za heshima za haya ukaya hakubali harejei owandu ikawa roha walo karibu na Colonel Azal Asman wa Zahaju bandhi ya hao kwa jasubuti wa swale juma jana zondi zora kanza rimambieni nyo Komoro ukaikaribu ndongo siwanza termine rimoniseni rago mfumbili rakanio ramambiani ukangabo jera ngabo mji wanzo atefatuhu arimede sizani zenongozo rizudungu hata zere nyo zafanywa hata leo rikaujare mikene conclusion kaya ne emana wahimu haida wala hakubali haonisiwa rudiri mrenesie na ndabo ya tuperse yafanya mvu haukangu kubali nguishie zora mbao rumzima wakomori mrangali yao sona kari lewe inunga bunduki ya windi ni bunduki yo ushindwa hiyo yo ushindwa garinjao harume mada ya bidi watukufu wanzani mwana mabakho tango jiundo hiyo Marseille mingoni mwandu wajayiuze haki no kweli no usalama wa hensi ukango jiundo Marseille amutoso na ubushura khairi na salam gamdongozema upoza sambaga mdongozema upoza wajiunda obonze na mwishiendo njabanga mdongoze population njabanga mdongozoze apele ukaya gabo maunduma watwani wajiundao Marseille wajiundao Paris Lyon Nice nana Maore La Réunion wao tofauti na Hassan Hamadi
ujoko jajarumezi wa utafauti na mamadu ujoko jarumezi she population ikauti ivumbwa banu ze apeli wa wana wa watwania wa Komori kaungwa jusao ezitwa wa shele zizie wa kangwa hormezi ambao kaga mrondo na hii waambie shamimi habanga mshele zizie maopoza Yasani Hamad rimuheshimu wase gouverneur mtukufu Maria Sirija Maître Rija El Arif mtukufu kadha wa kadha ukaya msamu mtanganyiha ngani konyo nzima mwamba ngamjo gamanzo mwoni se exemplaire ukaya kabana ukavoti 2024 amma kasi donza zikae yodi ankili yangu ngenambiao kasi donza zikae ngaba jo voti njema za demokrasi za unafasia sha Hamad Heli Yusufu Muhammad bana mtukufu yaonesa wanadamu wengi wa tafsiri unai gamjo zambaba haukati ishia kutuba ya Muhammad Yusuf bana hamba ukaya izo wewe ufikiriu muwa he daula izo wewe ufikiriu hauzo nyinyi mfikiriu mwanzo mjemrese voti 2024 diwala yabokajamba kabati voti yabokajamba kabati voti hamba na mdiwa abanye nyinyi warukaunganyi mduhunda obonze masama Tanganyiha ne mtukufu Mohamed Ali Swali makamu rais rimushimu garishimu ze fikra garishimu omwedo sha na mkena wakati mkena limiti mjuwe ze barna majimodolonizo gasina février mars avril mai juin juillet août ya mois daula gujo demander code électoral saketu bidimbe kifaransa e kifaransa woma iju Bosoda uoma iju nekeze nongo mfalikiu nekeze nongo mambao nekeze nongo mfanyao ndizo mzingarana na mje banu mje msaidie baruani na jabaruani na usufa fulani na fulani na fulani nywandu kaunga milikiu ya population wa nitukufu weze appel mda yiuze haki za huwa Komora ekaima dhamana wao emizija wayu haruma 6 mois banonda 5 mois kwa jawambia ni kangarisi hao shawa kantine leboti na mturuku uoma hiju winda bimudiri jumla hada na Tropic FM uoma hiju nam gari mfahamishahoni nekenga mambao kweli nekenga mjushili ya kweli nekenga mambilwa kweli ni maopoza mrema wa Colonel Azali Asmani mtoa example zinji hama de kalma ya Yusufu Muhammad bwana mtukufu ancien commissaire haukahaonisa Colonel Azali Asmani uka hufanya ze assise karjaka uzanza hufanya referendum karjaka uzanza hufanya uresevoti 2019 karjaka uzanza hufanya dialogue karjaka uzanza hufanya leo na mwambe kweli ngari mwambia oni nywandu ikao nga mshinda nao na Colonel Azali Asmani mwanzo shehiri chini muamini hukaya umwendo masama bua ndo na mzigarane ngenyao na mzigarane mwambe kweli beke code electoral wa Komori mragaliao rumba bjizingur kenamu yemhuwa daula haidemande haifanya letina kaya mafamana watukufuana kwa tibonti juu kwa watibonti juu wagombaneana haini mru leba fulahi na mijiae wagombaneana fikra warengwa wafungwa hawa amiliana mahadisi ya vira waonisa kakunonga sibamu zongo za ndabu
na minga mina uyakini siasa hangu ni bafikra ntitia hangu ni le kalma la hangu na mpartage mission gamina uyakini uka ekamja mfanya zeno za hanyu pia mrantsize appel mrantsi wa Komorimo zihazin tukufu wafanyao ni warongo wao ni wanzi hao mja mutlak ngaba jo badili handongo cette fois-ci ngaba jo badili handongo cette fois-ci na minga amini ukaze hazi mafanya ngam amini zazi mfanya obonze msuvu mwe population haukaya ze appel samaze appel zonga amini à 100% ukaya c'est la première fois raona daula wana wa Komoro waliobonze Ulaya wajusa ze pancarte hatari lona ngaro ratimizi mahamine leo do handa rono rais afanyilo anongo hamandio zonga amini wewe abudu fulani na kunako ka rais swabahu kunako ka waziri shango kozo wanu wajoko kama waziri wambao kangwa wana program za wende science tena ukiri yabo tro c'est trop ngebidi mjipange mjezanyu mumbise wanrolo ba yajo badila ndongo sha itike sigarto sao odo upeswa mato hatu sisi Tropic FM riaminiwe siasa ino riaminiwe izorandao Mwenyezi Mungu yariba ze biswara rishukurio Mwenyezi Mungu heha adabu ne heshima ya hatu kozi jo hujas jo kasirini kozi jo tataji tojo kawaira eka kwa jaja wa Komoro mwishia kode electoral ihabiliwa nsikena toma tena wa Komoro mtikena toma tena wa Komoro babwe mfule hoha shekawaja farhan wa karhan laba joba de andongo arumenti na baadhi ya wandu wafikiri watafsiri utishia chama tilo lambao radhi mja kaujo kabale radhi ngio tisha conference waifanya jana haringo la aniwe makalma ya hamba ni gouverneur mzamani hau komisari mzamani fundi watu limheshimu Usufu Muhammad bana bahari hamba hukaya kama na ukavoti 2024 ekandi hizo nyinyi mdhumani yao mabalia ze programu awe kajaza mbele namna hiyo hamba kandi hizo nyinyi matia banu nyinyi parti radhi wewe wakaende saa conference ma journalist ndio Komoro na mdoambie wao wanuze kweli msilo tataza dola yakawambia waanduye conference ya radhi Ali Muhammad ibala hudweza kajuzi bakaoroze vote zahema député wende deuxième tour moroni tiji moroni sudi hundu hudweza ka hundu ya lideri wa hao yamria utedeza hambilwa ukahuvenya na hubuwa bomsaidie huvenya na hubuwa bomsaidie kangwanzo uje ubakaru mwezi ngebidi uretire député ola basisi serse garanza orike na assemblée ya hatu hahutoa ngelewe inungo jo kwambia wa Komori leso hindi ndava ujo kwambia wa Komori mimi nja aminu kera vingio mouvance présidentielle kayiti kabati wa Komori kabati msikubali mwadalwa kabati radhi wakaanza warumezi watolo hata madepite mmono awengeye conference de presse mwefanya jana kamna ushinda mbaba Yesu wa Komoro kamna ushinda nyinyi parti kamna ushinda mbaba Yesu wa Komoro mjemdu ambia nrabo mimi sijambiwa nende na keshef nike depite nambilo akano no mtolo hutolo mtitafsiri ndabo wa Komoro za tsua ye position wakadimani
ngasina mifumo ya huwa zabano mfumo mzima waambie mhuwa daula fakhamat ar-rais al-aqid Uthman Ghazali rais wa daula uka hizo ikao hudhumania hawazitia haruma voti za 2024 vitafauti kuna hufanya ze voti hizo wewe wadhumania zikizo na tafsiri zikizo na ndongo zinji leka hamba ze voti ngazo resiwa ne jeshi la Kongo leka hamba ulekeza seni leka hurengeye kuru huifana jao ani ulekeza ndongo zinji hani ujimiliki yabo bwa mapoza mabaka kena ukiri yabo kabana kwa voti yabo sikio ngojo unyongoha chako jaba kabati voti je voti ngabidi uzikaya ukawa na nyasi wa nzwani nikao wangazijaye turu tena hamarabili warume mahakume wananyasi wa nzwani ze voti ngabidi uzikaye 2024 mimi ngamuitikadi ukaze voti zikae 2024 haukawa na nyasi wa nzwani baadhi ya wanzwani wahimilia ya mhu wa daula al-aqid Uthman baadhi ya wanzwani wamba ukaya eturu kwa Twitter nikao Colonel Azali Asman wamikao Colonel Azali Asman haumgazija de ujokoruma ye enti hata 2000 waje barua voti za saya sheswa shanzwani sije sirum abenge watukufu ema opoza warema weyezi mtihadaye population nyoru mlobonze mtihadaye population nibidi umkenti makinishiane mkubali mwendao shamje sur place shawo pepo ne hayasa jode yemada ya bilina kahanza ili rihebanu ritukuzane ruoniseze ankili mbabi rilonizo mungu ya riba ngudi nionise kaya mbwa fataha amjio haruma mva waongoni haruma lejera la ongoni domba samahani waunguliwa wabilo ngondo watsanganyishie ndaona etsakiti de pimba kwa bwana kwa sukubali hata jana tiono conference yafanyishia sujua hula baada maji nsu almadi mji mzima haruma lejera woni sauka kama nao bewa makiesi arume domba izo ndabo ngajo hucha omze mzima de wambo izo ndabo ngwajo hucha eze makiesi gajo hucha kamna husubuti na muhunda solution nyirwaje chotindo ba kamna usubuti kamna uhima mwazifanya msije mjihadaya mdohamba falmange na muamini hukaya daula itinzi hau mfanye ze intervention za hanyu usoni mwe daula mwende marejeziwa okhususia wa hanyu wahedomba shauka kabana ujama kiesi harume domba wakati bajoko kavoti izo ndongo za nrabo kamna husubuti mzifanye monsi irudi izo nrabo daula ngwajo hubehe makiesi na nyinyi wanyu ndo mjohu ya reseve wanyu amme hamshi udo pande wa hedomba tikahanza nionise hukaya wazee wakaurongowa jana chuzi bandi ya watukiwa homungulwa ili wakena depite ani wahale wakana depite haba kwa na ujua msionise ukakama na uja makiesi harume domba bazo ndabo watukufu wanzani ngamzio hautsaha ili ritimtabisheni nyono kanga mdunga matagazo ya Daula Tropic FM
nimbushirieni khairi na salama na amani. Haini mrubokeo hanze matangazo ya Daula Tropic FM ngamumbushiro khairi na salama na amani na unono na afya. Watso hanze matangazo ya Daula Tropic FM ngamwabushiro khairi na salama na amani na unono na afya. Ngambayo programu ya hangu haruma mpango wangu na bomdango lezambe hesautu yinu. Nishukuru Mwenyezi Mungu, nimuhimidia Mwenyezi Mungu, nioniseze mada zani hatsibanu. Sio nisauka conseil privé mwana nyasifatu kajanjia. Za haju osikuwa jana rimbeshela marahaba. Hukaya kajafanya force haelewa rudi rimeshelezi yaka za haju. Ngao mabaki ya maili lejinji delisohanza eezi panga zisabu zinruaji rimika zentosa Ruonisa ima opoza ikangwa remao eezi. Hukaya ikambaki neze fikra mlonizo emakatiano njipanga hao mabanga ngamwedo haruma mwedo mzima na mbaki hata na mje bonsiju mje mwonise ukanyiwa na wakomori mgombaneane nezi fikra mwendo mahadisi shekamba kifaranta hata kode elektorali daula ishemeziziwa population ya Komori mtikubalon ruao wa mhadayani baizo ndabo uo moroti gam mbushirio khairi na salama na amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.